Društvo Avastar nova je kakanjska firma, još jedna u nizu čije je osnivanje putem poticaja razvoju malog biznisa potpomogla općina Kakanj. Iako je već 13 godina od završetka Fakulteta političkih nauka radio na poslovima u reklamnoj industriji u Sarajevu, Vahidin Goga odlučio je osnovati vlastitu firmu i to u svom rodnom gradu. Siguran u stečeno iskustvo i svjestan odricanja i požrtvovanosti koju ovaj posao zahtjeva, Vahidin je na dobrom putu da napravi jednu stabilnu i u ovom domenu prepoznatljivu firmu. Avastar je društvo koje se bavi proizvodnjom, prometom i uslugama u reklamnoj industriji. To je u principu jedan jako širok pojam koji obuhvata sve ono vezano za reklamu, promociju, vizuelni identitet jedne firme, pojedinca i tako dalje. Dakle, mi smo ti koji u principu prenosimo koji gradimo vaš vizuelni identitet preko raznih vrsta proizvoda. Bilo da se radi o svjetlećim reklamama ili nekim drugim vrstama reklama, bilo da se radi o proizvodima za promociju kao što su letci, brošure, zatim vizit karte, katalozi. Zatim tu je štampa koja se koristi za izloge, za razne vrste prostora, unutra ili vani, bilborde, megaborde, oslikavanje automobila. Onda tu je oblikovanje pleksiglasa, što znači izrada raznih vrsta stalaka, nosača brošura, proizvoda, donatorskih kutija. Pored toga bavimo se dosta i izradama scenografija za TV kuće, jer u principu to podrazumijeva upravo upotrebu materijala kao što su pleksiglas, LED rasvjeta i tako dalje. Ovim poslom sam se počeo baviti još dok sam studirao u Sarajevu. To je bilo više honorarno, obzirom da se i moj dajđa Mensur Šehić bavi upravo ovim poslom. I povremeno sam čisto radi svog džeparca, tog studentskog, pomalo radio u toj njegovoj firmi, učio, sticao neka znanja. Završetkom fakulteta sam u principu i ostao tu da radim. To je bilo 2003. godine. Eto, od 2003. godine pa sve do 2016. sam se bavio ovim poslom. Radio sam dakle u toj firmi u Sarajevu i tamo sam stekao kroz tih 13 godina jako puno znanja, da bi onda na kraju pokušao da, naravno uz konsultacije, neke planiranja, pokušao sam i sam da materializujem svo to svoje znanje i iskustvo. Tako sam došao na ideju da pokrenem nešto svoje. Odlučio sam se, iako sam razmišljao da otvorim svoju firmu u Sarajevu, odlučio sam se za svoj rodni Kakanj, jer šta ja znam, ipak je to moj grad. Tu me ljudi znaju, a i zaželio sam se Kaknja iskreno. Ja sam, znači, u tim fazama pripreme otvaranja društva sam obavio razgovor sa ljudima iz općine, gdje su oni mi predstavili svoje neke programe podrške u zapošljavanju i nakon konsultacija s njima vidio sam da naravno da ima tu nekog materijala iza mene, da mogu to iskoristiti i što da ne, obzirom da je prostor ovaj gdje se nalazimo moj, to je porodično imanje, tako da to mi je znatno snizilo troškove u prvoj godini koja je i najosjetljivija u svakom poslovanju. Pa ovo ovdje što vidite su laserski rezač i laserska gravirka. To je oprema koja se koristi u
reklamnoj industriji, prvenstveno za isjecanje i obradu nemetala, dakle pleksiglasa, plastike, polietilena, drveta, kože, papira, kartona i tako dalje. Ja konkretno koristim svakodnevno i to mi je ključna oprema. Dakle, obe mašine funkcionišu preko računara gdje se napravi priprema onoga što želimo da radimo i onda se jednostavno procesom veze između računara i mašine sve to isjeca. Obe mašine su u stvari, kao što sam rekao, laserska oprema, što znači da sve materijale koje obrađuju laserom. CO2 laser, jedna je snage 130 W, jedna je snage 50 W, radno polje 90 puta 30, ovdje nešto manje 50 puta 70. To je oprema koja se ne proizvodi nigdje na prostorima bivše Jugoslavije. Ovu opremu sam ja uvezao iz Kine, što ne znači da je loša, nego čak suprotno, Kinezi su jedni od najboljih trenutno u svijetu u proizvodnji ove opreme. I ova oprema može odgovoriti svim zahtjevima ono što tržište traži. Jako su dobre mašine. Ovdje vidite neke od proizvoda iz našeg asortimana, od onoga što mi radimo. Ovo je nešto jedinstveno što ja stvarno ne znam da radi iko u BiH trenutno. Ne znam, za region isto tako nisam siguran. Sama ideja je došla onako samo po sebi, obzirom da se jako puno bavimo izradom suvenira i tako dalje. Ja sam veliki ljubitelj sporta, fudbala prvenstveno i onda smo krenuli u izradu ovako suvenira koje su u stvari stalci, a ujedno i lampa koja se može koristiti kao rasvjetno tijelo u prostorima. Proizvod se radi od pleksiglasa debljine 10 mm koji se obrađuje, laserski gravira na mašinama koje smo vidjeli tamo. U proizvod je ugrađena LED rasvjeta, što je jako pozitivno, obzirom da su LED rasvjetna tijela vrlo dugotrajna, štedljiva. Sve se napaja naponom od 12 volti, dakle ne postoji mogućnost strujnog udara ili bilo čega. Objekat, odnosno predmet je čak i vodootporan i trenutno smo u fazi pregovora sa nekoliko klubova, velikih, ne bi sad da ulazimo u detalje, ali mislim da će ovakvi proizvodi vrlo brzo naći svoje tržište u Bosni i Hercegovini, pa možda i u regionu. Svjestan sam da u ovom trenutku ja treba da pronađem svoje klijente, da se pozicioniram na tržištu, da se reklamiram, da radim dosta na marketingu svog preduzeća. Zadovoljan jesam, odradili smo nekoliko dobrih projekata, dobrih reklama. Evo, posljednji u nizu je postavljanje svjetleće reklame na osnovnu školu Hamdija Kreševljaković. Bilo je tu još nekih reklama, bilo je tu i štampe na odjeći. Radim dosta, u principu, kao što sam malo prije rekao, ja sam u Kaknju novi, dok me u Sarajevu i u drugim dijelovima države ljudi puno bolje poznaju kroz rad, kroz ovu gore firmu u Sarajevu gdje sam radio. Tako da je u stvari 90% mojih klijenata danas van Kaknja. Dok tu svakodnevno obavljam razgovore s ljudima, sastanke, prezentiram im svoje proizvode i tako dalje. Ovaj posao je takav da je u principu nebitno gdje se nalazite. Bitno je posao donijeti sa sobom, a onda montažu, reklamu ili ne znam, scenografiju za TV kuću postavite bilo u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, to je najmanji problem. Na konkurenciju ne treba gledati kao negativno, nego upravo kao pozitivnu stvar, jer konkurencija će vas uvijek tjerati da budete bolji. Morat ćete da napredujete, da radite, od konkurencije možete i naučiti.
Naravno, radi se o onoj zdravoj, lojalnoj konkurenciji, što je nešto sasvim normalno. Uostalom, nigdje nije konkurencija izražena kao na zapadu, pa je to najrazvijenije tržište na svijetu. Znači, konkurencija nema veze. Što se tiče poteškoća ima, kao i svakom drugom poslu. Radimo i živimo u državi koja se zove Bosna i Hercegovina sa svim svojim negativnostima i pozitivnim stranama i s tim se treba nositi, ali to je to. To smo prihvatili, odlučili smo da ostanemo ovdje da se borimo. Kapital je naravno potreban, nužno potreban. Ove mašine koje sam ja kupio koštaju jako puno. Potrebno je uložiti još jako puno para. U principu u ovom poslu možete ići u nedogled daleko, možete uložiti milione i opet da budete, da imate potrebu za nečim novim. Jer tržište se stalno razvija, tržište je jako dinamično, a i to je u stvari ono što je i zanimljivo u ovom poslu. Jer stalno morate učiti, stalno morate nove stvari usvajati, ići po sajmama, po inostranstvu, razgovarati s ljudima, vidjeti šta je to aktuelno vezano za ovu industriju vani, šta će biti aktuelno kod nas. Tako da je to i zanimljiva i teška, ali i zanimljiva stvar u ovom poslu. Iako sam tek počeo, jako dugo sam u poslu. Svjestan sam da se stvari ne događaju preko noći. Svjestan sam da bez velikog truda, puno rada, puno odricanja, da se ne može napraviti ništa. Pogotovo u Bosni i Hercegovini, pa i vani, bilo gdje. Znači, moj plan je da napravim jednu firmu koja će biti prije svega stabilna i koja će biti jedna od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini. Ne treba biti neambiciozan, treba uvijek gledati daleko i pokušavati da se napravi nešto što drugi nisu napravili.